As Matangda Oza M. Koro Hanbaluang, advocate, Oza Koro Hanbusutan Oxeri Kaikunu Cherry. Takachiri Oza. I Ahan Basi, Kanodalaxage, Oza Sonamani Delaxage, socio-political commentator. As an academic discipline, the study of politics in education has two main roots. The first root is based on a theory from political science, and the second root is put a organizational theory. Akoi political science ki oiba magi mainstream oiba theory lere aduga organizational theory lere. Ozada han bagi wen laksaningi wafum si akoi ki leiriba hauji oiriba Manipur ki current situation sida organizational theory se masi akoi ki politics tawbiriba politician sing sina magi politics of education si tas tawbiribra young generation sina makoi digi ideal oiba for future ki damakta ideal oiba learn tawduri se mi phava hat pa kapa ban tawba madu thingnaba honaba masigi image khaktamak uradra aduga masigi manung da cheliba interior magi sculpt se haibadi landscape sing se masi kadai dai khoi kamdong na chaklige hai se lakma matamda current issue si da karmain thambi bi ISCOM establishment punong pusu a maru advocate koronba on malim tabiri punan ko konjeri political science some of the history some of the theory high with the min tara mu changragani mas a short to any hijeriga rajniti high say politics means rajniti means can hide the lep of sengbat pa leba soto hu punno pumyu punno puloni chamine bangamba mayam punam ko apo thabuk tapi bo copy bo chakot thorang punamak ase apo punam se lona rajniti loni chingmanga tan ngasi ki today's environment the sum jing but the rajniti high say rajniti the ayam makari ba hajik lenga pugude as per the constitutions the representation people's representations act in 1951 gi matung ina kari ba ayam koi 8A koi member of parliament or koi member legislative assembly kari be punam se tasin rajniti have say India politics the yam na what na tabukum to for example honorable prime minister modi leriba Mr. Narendra Modi say example ati eto ba lady yamna honest oiba lepa ke tong tu mapun se kathoke shem ke sa ke khot punam se kathok punamak apo punamak say example Manik Sarkar pur se ma Tripura da ma chehi kun chief minister orame you'll be surprised to know masa ijum leiti magi phangiba tolop ase magi party da tangkhai ma piraga ma CPM geni ma tangkhai ma piraga adigi tangkhai du na magi jumle oina mana jum japuba chief minister amana maki nupi se assistant bank manager on Tripura da thabak tawi ma se rickshaw na sali satin ko pu chali this is called the leadership aina leadership ama oiba tar with rajniti ki tamak ta raja am oiba tar kathokpa adu haji ma jum leitadana ma government haji leba amana Manik Shah haji parliament Manik Sarkar chief minister the mani request the issue mani jumma mai shage tori lege tori lamda phangwatan jada made phangdirbau de the government court am the PB uba just imagine ngasi Manipur da khoi da thom matara ba de karam rajniti no tawdori se vote campaign dige hona corruption have sa hor then that is not called the politics politics have the sacrifice politics have to the aina chadra su lepa ke tamu ta kathok ngamba so akhil gogoi sab sagar digi ma se jail da leinam mai mama ga mai machan pi gina himanta biswa sarma gumba like a man Rahul Gandhi completely Congress destroy Tauraga BJP Purpungami mission bo Akhil Gogoi jail the lady ba massacre socialist oiba constructive role ba selfless oiba youth oiba se government jamna wa ma komiyo se jail the lena thamna mai mama ga rickshaw da tonga machani pidna cart ma pairaga moi ohomor Akhil Gogoi more kokair more bhanti hoy mortar ai hoy and Assamese the irga tengo bahot dibo ami pranam kurisu hai na tauraga cart amkha pairaga rickshaw da tapna chalaga bahut kami he on vote he is MLA honorable MLA this is called the honesty
adun politics hari patar rajniti tau ge bata dio paisana vote khom ba khoi manipur de chanabi not all but the 99.99% 001 adun di rajniti the politics for education, politics of education, or politics should learn from education. High batarabadi. Isana kun high batarapod. I transparent service mention park na jumda tamaga. I am the munna jinga how far I am transparent. I kadai bho projagi tamaka topung angurki high batarapodi. Masiko that money circular questions mulakaduri. Manamaduna. Apavatabu sangatpa lepak tamuto. Yes, Honorable Chief Minister Biren high wam lay. My Australia 99.09% I my Indian 9% hang nabasunate as a chief minister who leader among a Mapu Jokatabuya the most Sagutabuya the Mr. Ibovina hang la palusama poi Shawutkani Lala Mokong Panching Dagani. I'm talking to the chief minister to you, please remember. Hi Bertadi about Manawam Hayim. I Quiggy Poppy Tardio Kuli Pulama say I Kara show the ra in a carapot to gay hide in a poppy and among Batare Manipulema second doja the hide court to guy coca the man got those a cara poppy must say plantation those must say but no honor was must say kai ramale and good them no idea. Yes, I agree with that. Mama the Chahi young kind of whom do it or even see Sanjao Piba Ayamba. Are they really, are you really Nakunasagi Nasag Humangal Natargo honestly? Nakoine Karbar to Bakandi, Huran Bato Toga, or a quick Namtak to Bunati, or a smuggling to Toga, Nakoine Tassain and Kunatan, Pesana Botan, which are Campitapatar, Madulpa Kromadi, and Pabani Queluna, Kuliga wake up the miner. Adone Masi Yamnui, Manahai, any told the Matara, the Ames Avataro, the Bani. Mamma donation the meat with Salachal Matara with the Hamun Butar, the Manipurkan can get again. Man Wahim so high man. I agree with that. Hogre, Punamak Loina, Nasi, Manipur, Imalebas, Masakan, the Vajadia. Ado quick honesty, Torpa, who is honest? Aigi party among the blame game Toba. Aigi party when the minister Kande, MLA Kande, Chongtoko, Chongding, Ayaram, Gayaram, Chatok Tasin, Oido, Amanangani, Amamuto Tokani, Masana Tosung, the statement, Amun Pisalakani, INDI, and Punto the complaint Torokani, Complo, Congress impatience on a lady. Like you know, your term will come. Nakoi MP any card with a BJP Jata with the carbonate, but the INDIA, be patient. Apatabakto, Nundum Langanu, Nasi Parliament, the Toiva Rahul Gandhi allegation, Chowulai. Nagaland miss Nang Pong Point na Kaiba Mare. Man, I'm very uncomfortable when the inacta logging the book illy. I too the Kutantawi. This is very unexpected, young Tori Punose. Can you say parliament or say, is it called the democracy? Nasi India ke chaur 543 MPs, MP, the lady Bapun with the parliament or is it democracy? Entire parliament is under the control of the opposition. Adigi ransom and the boxing and pushing, dashing a civil parliament. This is not called democracy. This is not called politics for education. Mamang the Leramba, say maybe the Sardar Vallabhbhai Patel, Nehru or maybe the Indira Gandhi, or there are a lot of Akwegi later, Baspaiji Lerami, Elket Baneko Lerami, George Fernandez Lerami. I perform my duty with them. I Karkadi Kangi. I Makudi Wadi Sanam Kurmatum Kapang, but Makui Motor Supper and I. Makui say, Kanam the Kudo meeting at the Kopangam because they are free from any kind of criticism, any kind of corruption, any kind of complaint. Makudi late. They're honest people. They are sincere people. Aduna Mohilai, Aduna Masish Hangre Hayadoris. Yamajan Bagi Mathang CA can not laksege was a M Korohan Beluang, advocate laksege. Uzakoro Tamzariba topics is soon as the ISCOM discussion time at Tamzariba topics is so politics of education. Hivani, Aduga, Koi Uzada, Laksani Bawa from Sina Quigi organizational theories. Masi politics ki ba organizational theories, Sigi Masigi, educate Tornova Matamda. Koina Huse, Quigi people sings no Urisi was as one army in the Tambi was a Suyaure. Election gi matam dasu voters sing sina kangau naraga paisa hen na piba natraga na hen na thadarakpa matam sang vote ki campaign tawrakpa paisa sungta tattaba vote haidokhraba matung bo sen tattaba miyoi duda matik chaba mi ne hadana ekoi leader khallaga MLA khanbagi chanabi masu thoabra
aduga hauzik leiriba akoigi politician singstasu masida sungai MLA kara kanda kara aba matungda minister MLA chief minister khangra matungda MLA we hobajingna amuk mot manadabagi waklon mayam ama laga masida laibak kai biya bagi situation bawa people singsta utlabra so torabra ngasai correlation se people ga leaders sing siga legne gadaba correlation si ngasai kadom da chatkrage young generation sina ai ngasi dagina ai chadu class 6 tamba 7 tamba angang sing sina ngasai ai hayeng chawga politician amoige public leader amoige na wakandu sagat chadna laga master ga du loira akanda laglai suga tamba loira kanda man mature loira kanda bol epe abai chehi matang si yora kanda mana tamma iba politics ki image masi education si karom da chalak pe abagi possibility si kamai nu ubi biya bagi film like ni thambi bi oye politics sai si yamna fazaba haitai ko the term politics set koina yamna khangmin ba ya ba haitai mayam loi khangbe ni masi ancient Greek ki word politica haiba sidagi derive to pane swain lak bedagi masi koina masi the state of affairs haibadi koigi laibak sigi city sigi affairs tonaba the country sigi nation sigi develop tonaba wakal da tawdam ne bo politics sai adugi political gi theory du da ikoina wak to ro matam da political theory sina kari ikoigi si concept sida politics na haining si aikoi ama khaktana decision loba yaroi kudumaina monarchy system leiba dictatorial system leiba matam du da koi ningthau palingai matam da oragadi ai thandan loba warep tu ne he is not represented by all the people magi citizen duna nang aikoi mute oiro na thaba na te magi ancestral keno du da privilege du da ai ningthau ora me ai pa do mathang da ai namu ai ai makha dai cha namu oinen mai thang gre sigi politics ki concept sida laktar gadi aikoi mi mayam gi politics tawriba mi khangde politics tu da bot hada ba yauri ba khangde everything bot yauri ba mi de politics ne politics da yauri politician nam ne ba bot hada roi ai political gi oi ba amada yaujja roi ani function ani keno amata occasion amata yaw roi hairagadi ma politics yaudre have yare adubu loina makse politics yauri ni kaino da group oina decision lawna da bagina makta political gi haiba poche miyamna mihut chilaga thare ise miyam dugi mihut chilaga wareba ma lawna naba thare ne ba thari ba hai ba miyam gi mihut chilaga wareb lawr cho na hai do mi mayam do wareb tilaw ya da nina mai magi constituency amamam gi mikal ko na mamam dei lai ba mihut da phamaga na apun ba decision ma lawba adu kaidong na ba hai tardi for the welfare of the state to gi welfare to na ba aduga in any aspect of the or national aspect oiro aduga any administration gi aspect oiro aduga any development gi aspect loina makta base tawrakana da mase nokoi no warep lawba apun ba warep lawgi decision lawgi process tu ni adoji lai de so idi ojagi hoji ki wahang du da lecture kan lai si aikoi gi politics se so called aikoi gi politician ni hana haina lai riba myoi sing sigi mindset ta aikoi gi vote to bose paisa changi paisa yaudadi sel yaudadi ai vote pa yararoi haisi hanagi pass aikoi gi previous keno mayam haitare history mayam sina keno to immerse to hole wakhan je faule adoi di bole pa sida koi sen yen ga da bani haibasi intellectual mayam oiro na ta IS officer na retire to rakanda IPS no oiro su then director se contractor oi bi ai thikadar loina mo oiba matam da sen jauradi vote kagani sen jauradi vote karo ese priority amoina paisa gi money gi method ji oina puthok na re ba adai di mo senu yela kana da di ko gi people jing sina mo masi sel pirak tragadi law tragadi sen pai da mi do di khoi vote pi be yade sen pai ga da bani ma karim bo ever ma ji huran bo egera daku egera lai hegera hairo egera sen bu pai di yare haibagi concept amada sang raba decades mayam ma indian gi politics da manipur gi politics da yawsel laga madu potu lakre ba sigi contaminated doraba political gi theory se concept se
masi organize to thokre we like a point organize to thobina masi gi ngasai gi political gi yamna maru ba aikoi organization hari ba posida aikoi gi minding aikoi gi meeting gi wakalon jida aikoi hairi ba yam corrupted oi ba aduga mai magi sectarian oi ba makal gi politics aduga party the base or politics si lakuma tamda government pairi ba organization that is the political party to the vote to piraga aikoi na kudong chaba phangani ade mu political party do vote to ruling oi ba political party gi ming gi candidate oina lepagadi koi vote kagani hai na ticket ta na ba hore sai ka nomination to bugi process to ni go phase by phase sai thamjari se aduna when the time of selection of the candidate by the political parties adu matam du di moi su muk se na mu lore ma hayeng ka ga di he will be the MLA and minister he will get lots of money from the scheme of government from the people as a bribe lokalani adagi ma he will be earn many asset mayama earn tawrani lepsalani aduga yam nungai grani MLA oi bese sine ba power mayam lerani mongonda aduna leikana ticket piba matamda political party ruling oita di yam pamna wa mayam na pamna ta gadi makoina sen piu wan haire 2 3 4 crore 5 crore 10 crore lobagi evidence aikoi da sabsana kana na pung kya logi haidra ga loi khangne ba mayam sen yele je loi khangi ECI na loi khangi khanga ga moi phadri ni tawdri ne ECI su anmai tawdana candidate khanba matam da su sen bijar ga sen pai ba mi yenga ga mongonda koi tike se bisal ordi ma sen pai da ba mi da piu tar di sen yen bang amoroi ma election da win taw bang amoroi aikoi da sen pi bang am tar di ma sen lei ra bani aikoi da sen pi bang am draga di 2 3 crore aikoi da pi bang am da tar di aikoi na mongonda ticket pi bam thok te ji khan gre moi wa khan se adigi then politician gi leaders sing that is the president or the election committee of the that particular political party to the election committee member oi ba sing ju koi sen jaw ga da bani when the time of giving ticket people matam da so koi sen jaw ga da ni na khale aduga each and every member koi election committee yauri ba political party election committee da wano manna bagi magi feedback kanu mayam agency mayam thado ga sen jaw na bagi kanu am laksale ba admai laga moju political jaw corruption gi area se chuana matang to bodagi first level da political party gi ticket pi bodagi sen cha ba hoba amadi lo ba hoba then second da mu ticket se mu phangtar ga di mu aikoi music ka da ba ya de haidana the party duna will provide some financial assistance amuk pisal le aduna mu sen pi ba ngamba mi duna sen pi ga lo ri ba ticket to amuk party gi ticket pi ba matam da sen jauna mu pi ri ba mam di kaino da ma kanu to no ba vote to mobilize to no ba organization to no ba sen piri ma ka na ba haidana anmai to re adu di myam na su khale mathang sen ji sen suyen ye laktra ba ekoina line da queue le paga vote thada ba thok ba ji sen pi da di ke wai thok to no khoi matam mang na ne khale ngai gi value of the politics the state ki affairs to no ba affairs of the city affairs of the state affairs of the nation affairs of the citizen haibado kaurkana da sen ngaidana leire so adugi affair du aduma makalgi political affair duma ikoina mayam da piga to ba affairs do adu sakho tharongi thabuk mayam ma to godo bodo loin ka thokana da sai mioi kharagi top level da leiri ba na traga maduda senari ba haktheng na yauri ba hai tare khara makok thong na seli bijing do phanguno hona ba then adu candidate ki through the lak the worker those who are working for the sake of their candidate madugi candidate to gi cheli ba meeting to na mu moi da pirak pa sen du mu khara mu lauraga makoi gi party gi makha da cheli ba keno mayam che voter mayam du mu vote thada na bai da mukta mu sen ji ye na hona ba ada thajan na di che level thajan na da layer lai thok layer che ada yeli ba mi du mu ma sen mamuk phajana yen bra hai ji monitor tawna ba mi amamuk thada bai tare Hazal laga muyang hanba. Sumana terokanda ai mi do sen do phane yen ghabra thungai thungakti du yanga thungakte ai sen thungakti khoi laga ai sen thungakti adu bodam thada roi haire adu to roi haire na when the time of election loin kaw re ngasai gi khoi na to duties rights and duties
कोई तौगदब पोटे करीगिनो द कॉन्सेप्ट मसाई ओजाना हाइबिरिबा मसुगी पॉलिटिकल की ओइबा कॉन्सेप्ट मयाम एजुकेशन मयाम ताम मयाम से लोई काउथोक्रकांदा रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी दु द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लौगदरिबा कोई लीडर सिंग अमदे कोई पॉलिटिशियन सिंग लोइनना कोई वोटर सिंग से कोई लेबांग मी सिंग सिटीजन सिंग दुगी माइंड से सी लोइना होंगा हुम सखरे अदुना कोई पॉलिटिकल की गवर्नमेंट पाई दुदा कोई वोट कारनी ना अदोम द चेंजल लगांदा अदगी अमु माना से लौसल लोगो आइना थादरिबो मीदो वोट कादो मांद्रे आई सेलिबो मीदो वोट कादो मांद्रे अकाब मीदुदा माना विन नोइतारदे आई सुंगोय सोयना काना सागी हौरक पदना कन्ना चेलंबा नक्सल लगना होत लैथोखिबा लैथोखनी मागी वोट थादरमदाई मतमदो योकानदि माजे मु हाइदोखरगा अस्मा सेन तले नत्रगा मासी ओइरोय खे खलक मिकुपतुदा अकन मदु नुंग चंगिने सोमदा चाबे अब जाथो मथक अब जाथो मगा चाबे अब जाथो कांदा सो अदुना mighty is the friend in politics sigi tam jung la akan basing yamna strengthen tawba ngamba aduga loina na yamna financial power leiba adu the power monger mayam du mu power du the mu changsel le adu na ngasai gi power pair ka na thabak towi adoini ai kana ba mayam phangdoi ni lakhi bidagi ngasai gi fajagarbo politics se masi loi manghan gre aduna khoina kari politics bu kaine tamna ga politics is dirty so we don't join in this dirty politics guys ko youth sing na young generation sing na haiba hore ada khoi di yawning de le adu yaw da ba yaroi maram di guiding the driving kind of force natraga steering pari sidi political na nebal ibak chi chummi de adu moina khoina lan tawgi thawtuna lan decision lorokani khoina lan na logi ba decision gi adugi governance to apaba makni governance am oiroi se ai sumaina fast round thaming yam noise yam present thabi mathang sikano da laksage oda sonamni da laksage socio political commentator da oda sonamni oda association haibasi for the people by the people association si form tawriba punamak si association si people gi damaktani aduna praja miyam gi damaktani kunai dugi society dugi yaifana gi damaktani the government is a part of the association is a kind of association and another koi local gi ma'am lady ado tongan ba political parties in national gi international gi ma'am lady huzik association makal gi ma'am lady masi ngasi educated oiraba ngasi IT worlds the adapt torba implement torba mioi sing sina aikoi masi illaga chatlibra haibasini aikoi na hankan amu yengba yabagi khudong chaba ma swai sta labra koi gi current situation sina ado jada lakchani wafam di association tawraga manipur da association tawraga yum thakani icha lairik tamhangani aduga ai building awang ba sagani lan thum tansingani ai asset mayam laisingani haine laitargadi for the welfare of the people se kadai da na thairaga thamma bage ha wafam si lakku matamda karmain thambi bi yari project sa yam chumba yadi eha manipur gi region kapus mabang da popuni mabang da mafam pumpun to su chat yaba se malem ati de su chat yaba se yeng sum urak patan jadam akoi gi particularly manipuri ko se ko wai ko gi chat ne bi haiba se masi me number 1 le masi ne ko ani shun ko tine wa ya da ba amana to daman makong panching do hogdur badi ai mete inatti haiba se mayek sheng o jano er mangna kari khanga nga adu ata sigum thabak se akoi masen da nunglang adugi chingdabagi root se root sing asagi corruption no corruption digi ni corruption is a power hunger orekpa masagi capacity se karino masai capability labor leitabra karigino man tawri bese ma compete ma masu orekpa ai hogdung mayam gi marakta mamai oide sarukudi akoi lekai ye club naharon lady icha sing lady issue sing lady mon general secretary ko oi president ko ore patan akoi invite ton akoi challe khole mon kaka ni kholum khoi khoram mi makoi la hairak padam ko pham the paira banina let us honor to the chair not to the person tawi adubu makoi na wain se pirak patan jada masa chakot thorang gi tamak tara natra masa gi piran paibi gi pham gi tamak tara ngasai hogdung mayam gi makokta hogdong mayagi loop to gamana mako oibang ngamhudro sa ai ngamdra to ka hogdong ngamdra sa ai uchi mayam hogdong uchi unabadi ya dabanina adu sa uchi mayam mukoktor sa ai sa president ni ai khoi lekai gi da khoi group manga taruk tari nipan tara thoi ai sa president ni masu chairman ni president chairman ni
yaman gir kanai mo se kana lo de competitive amal lakpa selfish orekpa masagi position talakpa masai personality je karino man ngang dur se khang deba ngasi yingbiu Delhi da ngarang nan ta chatpa tanja da Manipur digi akoi sesus mayam chatki aigi chanupi Sujata khoi mayam chatki madigi kana kana moi mari nupi aigi ichanupi amadi icha sing gumba mayam Manipur house the Delhi government Delhi police na moi house suggest na thammi ai tabat kyam thamoi se shokram na tawri se yango haiber thedi mokoi challi bedo apo saruki chatpani adu mokoi bu asumai ta no thambi be copy mokoi na mayam gulup ki represent tar mokoi the government of India na moi intelligence through the adu tarone ada henjan evil to toy akoi siga tawri se na rocket race haibedo mana asi tawrati asai chu da buja da burne ai nang sing chairman odur nang nang nupi nang ai ge president club hom ge tor se oi da buja de ai se tahu da buja de ai muni sim da buja de aduna ada ga cha masing na de masing ka oni se mai ya loy hin kuki jo terrorist sing ya ko yaning de sing ya yaning de adu makoi ne phajibam ta ni tam si ne khoi de tam thi ba khoi de phat ta ba tam thi ba mayam sing she Madu merekta mokoi di apom teng tamsi karino mokoi ki khulak pagi khunda chat patab ai tribal area da Meghalaya da leri ai Nagaland da leri ai khatang de mun khangi chehi manga tara na chi chehi yankai humbu lerak paden urakpa mokoi chat nabi achu chu ba phiran pe miyo sing sim merekta chat padap na SC Jamil ko nu pa amler ma se chief minister manga rak or mi governor humlak or mi MP ani rak or mi anga pa ma position masigi ai ma OST oine ilir butanjata like khunlama de chakhesang kanagi chakhesang kauba area amada chatpa community amada khulak pa amaleiramme khulak pa amalerak patanja siga man khungi mai makok oiba man khoi thapi chatpa sukho to tanja man makok odaga man chairman or man makok oraga chief minister sina guest of honor ohelam da khanni yingbiu ngasi idam Manipur da thokpa tab lengti set ma pham marang kana kwa chawa kwa kari kari ka ta ma paisa la ko chil ma ko mere ma wa log de da haibedo respect to the chair and respect to the persons and respect to the responsibility chief minister SC Jamil gu mamiyo yama Maliam da mung chelabani Naga National Convention ki way back 1950s late 50s te horabani ma si jaw base Masa Nehru matam masa Deputy Union Railway Minister bho orami bani Allahabad University ge way back 55-56 the ma koi low degree par lakun ma Railway Minister Deputy Union Railway Minister lermi benu pa mani khamni jambyu asi nu pa se ma na ngasai khulak pun nu pa lengti sheli ba iru job do de madir moi chanabi ne hajira roi ta ma paira kwa tap tan chasal ko magi moi chanabi ko to jela khol leibi tan jan mana chief guest or ga adige ko shen mana guest of honor one chatlaga khol ngasai chin ku gi jo go la ka dorni ngasi one nation one election to ris karigino India se integrate to ke haibadi akoi me chojainan tari pun pesa mangi ba more than 6,30,000 crore above says election chehi manga siman the more than 6,33,000 crores pomang man tum tumba adidi one nation one election firana bagi makhada to busi mayam ne jana bas basi loksina haibu wakhanjin saigi masigum bagi maki phirep ama loba warep amage makhad mayam ne jana basi Manipur da koi de civil CSOs mayam se yaman kanai mo kana samana lode Delhi the not block the I jam lower oil level yang lower level the not blocks and maru even south block and north block kaso ay maru pamalay kano the joint secretary level the ma cho mini engu the yam wangi ay accessibility like even ek balla now the secretary home lady punum which both achu mini mo sa koi gan state ki cadre chakhi ma khang jum wangman gan mai wang ne rois ai level katang chang jo ja wada kari hai gu bai no ma sab swai tang toi ni hai dum punjabi ni ma ai na moi lon gurumukhi lon khar khang ba khar ngam ko ma harau jam nun tin ji point la koi de bukra mai to ri ye hai kari hai gu na koi sing sab na koi gi she CSOs mayam se 162 CSOs mayam na representation mayam thari ne
करम CSOs के टॉपिक से कोई हान लखुल हाइगे अखोने PM तो थाग दोरी से मरम देशी पुलम से अमन हाई अमत सुमान दे अद करम लखुल हाइगे let your government decide it and forward one copy हाइरी ने हाई बर्तरी जिम यो not blocked up अखोई इधर चलो चिन कुकी जो नसाई दो आई पॉइंट लागदम मखोई की अमन हाई के बदा खुलाक प अमना DGP LM खोते सब लेरी चिफ सेक्रेटरी उनम कैम लेरी होम कमिश्नर उनम कैम लेरी खुंदु को चखी बितर मनिंग धोनी मै मवा तागने हबा you forget your status at your home you keep it ai khundala apun let me honor to the chair lambi mi do respect to the chair respect to the person respect to the law of the land ai DGP urami chief secretary urami chief minister urami se mayam na khangdabani masana ai former chief minister Harish ke thela chakadaba natte let the people realize it let the people come back to you adu ngasai gi moi mayam mot se cha managiba young mijo association lady chin cookie jog lady phage pho pharo to akoi dipatte COTU lady so called ITLF lady me the one high was in she also the no dispute no difference high prichumi koi janabi matung namon high se lori high adure di makoi na sum laksalak because of their integrity because of their strong unity because of their bond amana and because of their respect in each other no nakoi tumin leigo ngase young mijo association high bida ngase laldom nga kamoi tumin leigani young mijo association just only a CSO ngase whole mizoram the palwes young mijo association na pan bani ma CSO ni CSO ka government ka so manere so chumine do su yade public ki sebanu to udes badu apaba tabak ngase is coming back to the point koi rule artists around them that akoi gi transparent oiba government na su CSO thajaba manipur the karma CSO na thaja dori se government karma CSO na CSO jamna lising ma makai lising ani room lei hairi kanadno government thaja dori se kanadur amade piruna amana warune amana vaccine tokune pungchai puichab aduna ngasai akoi gi chanabi am lady akoida akoi ani hum punba yadaba amana tobata amana nung lang hodrbade ai se mete nate man mase wal je ka gidor mai mkhong pain ching dhodr do dai mete nate hai wakhan ma leba lepak tumna loire masi han akoi kana tonia leite hajik sab khoi mot manadaba sing under one set ko mi lady okay we appreciate hani UCM lerim amuko lerimi amuko you founder member ko degi jamlun ti nahi ada quite kanodi hogi bne ko ye kaum sorry kanidi ko ye ramlal paul school manak ti ko pai pa cho ko uncle ko jum di hogi bne pick ka di hogi bne adi kunung ta UCM adi UCM amu samje lai UCM mo to ko lagri mate amu samje ko ni amu samje ko ni amu jo ai gi yum da ai association tara ni pan rom leibe tar di ai ipai pu no pu mo pu ni ichina bo manarak tra di karman ati state ka powerful ga enemies in karman ko thang ne ga gine aduna there should be one platform listening localization one platform amudun command tor po tanja da mayam pu ko tumin ko ta ga the government so without CSO government cannot survive and the CSO so without the support from the government without the people's cooperation government cannot survive okay Manipur state cannot survive it akoi mas cohesive amuna ma chok manana akoi tandem mona train gi track chali song ki chamene sunga ya de sina ai gi adigi congress ki 600 se kun thra chamani sina CPM ga parties ko malai ba khopa mafam dadi ayam matam da for example the mama the Dr. BC Bidhan Chandra Rai kanal chief minister orami honesty Saturday Sunday the suti oi tanja da ma as a doctor mo oina ma patients mo yeng mai mo sin din lerum de jyoti bosu holermi so many years the rule ajoy bosu holermi yam na kan tung lermi moi mata ta kana am tung khudo mi thing pungam de ngase Kerala gi ngase kugi Pinarayi Vijayan chief minister lady ma CPM ki area gine kana khudo mi thing pudingam de ha mai mamung nu pi de kana mo gold smuggler mari lene tan madun mai mamung nu pi wani but she was punished adu transparent lepak ning ba haiba se paisa na bhok khomaga paisa ri cover to ba double triple or manga mu du be mathang de kai dun praja kare shoi bene ai yum de bhot khoba kari lagte ai ke shu ai yum de shu koi bhot thad ne ko mi manga amta ram le kanam ta laoi akoi khangi lakwi tarkar leite
mana hairison tagdab right to vote isana khangjayeba isana khangi yam ngai je ja khoi anek suboina thambiba mathang se kan lak sege khoi matam siten selak pani oja koro lak sege oja koro hon beluang advocate lak sege oja ngasi phong ki ba pause sing manung da kitang khangat patargadi security na sirge makai thingla su congress na namthek laga governor da memorandum pisin ki ba aduga laingak na su aduga khoi gi kan khoi gi krani cookie sing na kangpokpi faud na ba akan ba warning tawrabasu senapati da chatuna semna khoi rubeni festival 2024 hawdokre isha isu sing drug tagi kanana ba waron drug chathagi bine haba chief minister gi wafam manipur gi irang bjp lengak na thon ba irang amanate north east donor minister jyotir aditya sindiana phongdok ki wafam ni aduga ambekar gi khoi maming si hanjin hanjin pan badawna pallabadi lai gi manak yorgani haiba khoi amit shah gi wafam parliament ta irang thon kre congress na pham thado hai kre haiba wafam mama masi su laikre aduga lengak na su army na su kamal babu puthokpa ngamlaktaba numit kunmari ni shure haiba wafam simasi ekoi ngasi gi media singda paper sing phongna ki paw ama oin ori ado zada lakchani wafam di shigumba mayam ga sisina ekoi gi anakpa point nam haitar masina anakpa point ama oin lehelaga ozada lakchani wafam si aikoi gi hojik manipur gi unrest situation si masigi situation sigi manungda ekoi na thengna kriba wafam sing si geopolitics ki wafam ama yam pallaga nainagre external aggression high kre illegal immigration gi wafam lai kre adugo poppy plantation adugo forest land reserve forest area si protected tongna ba hona bagi wafam lai kre adu yum masing khangna hona sajalak pa lai kre hojik amu irang jigi manungda imphal manungi khangde amagi khangde lambi singsi concrete aduga uphul thokpa chatpa yadaba masidai sida koi mamang da thagana kiba media daga haibadadi miron bi concept to nupi singsina doctor da treatment chapa matamda angang akoi gi khudong thiba thokhiba masi yawbagi wafam phokwa pannaraga haikib subject to correction haikiba mayam thengna kiba leiba adu punamak singsi yenga kanda akoi gi manung da leiriba interior issue masigi core issue haitare ruling da hojik leiriba masing yamna karaba MLA singsina magi waklol manadagi mawngda khaibung tanabagi phibam ama leirakpa mayamna unarakpa manipur gi unrest sidadi mayamna pamisi we want justice haibani we want peace haibani akoi ji peace lehelaga akoi gi displaced persons sing mai mayum da halanba aduga akoi gi hana gi phibam da district amaga lanthok lansin tawraga economic position phagalalakpa asina singba mayam si people singsna pamaga leri adubu manung da leriba core issue si mayamna dum khangna bada yaure ILP gi FMR gi NRC gi adudagi war on drug ki campaign gi honorable chief minister gi nung gi idea mayam ama phudoga public ta hai sigumba mayam asi haidokiba phongdokiba leiraba maktada ruling MLA singi marakta opposition nataba ruling MLA singi marakta machet tanabagi position nama lakpase masida manipur gi political landscape se masi kaithara aga public singsna awama mayokna pangasai ozana thambibada yawkiba election gi matamda public na khangiba leaders do lana khangrabni lana chathare haibagi thawong du ubaduna ngasi aikoina street ta thoga akoigi displaced people singsina lambi da pot yonba lebi yu yataba adugi ningba kairakpa mittagi pirang sintharakpa yum mai thadokibagi awana bisi mina mayam yawbagi awana mayam si leire kaithara iba landscape se surgery tawraga matang chana layeng hobagi tangkak se hentokhragadi akoi kadom da lakpa yai akoi gi politics of education kadom da sakhibi ai kamai thambi bi ai yam phajaba wangai oje akoi si politics tu da akoi na sum naina isi politics na kari gi akoi na politics ta jan naina no sini irang thwe politics ta taina ya bra then adagi leibak si koi gi chakhotre politics ta taina ba ya bra then akoi lambi satpada lambi si le khom loi thwe na taga concrete ak tangai re huji any hospital se si hospital hair si rims na layeng mang maktaba matang yam emergency oi ba situation refer to wi then sumaina tawri bo hospital jing ji satpa lambi amata yadre huji satpa yade huji miron mi da bo du to wi haiba lay du ni then akoina akoi gi court DC gi hek mamang da lay ba Imphal West East gi DC lay ba sorry Imphal West gi DC lay ba lamphel gi sida akoi court complex lay ri koina nunti gi sa ba sida
चटप यादन लंबी बाउदा अखोई लॉयर मैम न थोकतना प्रोटेस्ट बाउबा तौखरबने लंबी से थिंगजनदना लंबी जंबिंग सेंबियोना सुंब मैम अदगी सेल्टुम फियम फत्रे करिगे पॉलिटिक्स ता एजुकेशन दा मतम चाना अंगांग लाइक तंबीद्रे नत्रगा स्कूल यावाट पा मैम लेरे यंजनबीद्रे पॉलिटिक्स ता हाइबगी मरमदी पॉलिटिक्स सिना ड्राइवर नि अखोई माना इंजिन नि ड्राइवर नि सिना पुदोरी नेबा नेशन जे सिना पुदोई नेबा स्टेट से अदुनो पॉलिटिक्स चुमना तौदबा यादे हाइबुदनेबा लाइसे पॉलिटिक्स ता हाइसी पॉलिटिक्स कैनोदा मागी पॉलिटिक्स सिदा अपुनबगी ओइबा डिसीजन लौरकांदा अदुगी लौरिबा डिसीजन दुना स्टेटस ऑफ द स्टेट नत्रगा रिसोर्स ऑफ द स्टेट तो मदु इक्वली अदुगा मदु डिस्ट्रीब्यूट तो कनादा टू द पीपल ऑफ द स्टेट सिने भाई कोई लौरिबा डिसीजन दुना मागी लेजरिबा स्टेट की रिसोर्सिंग मयामदु सिनरगा मागी स्टेटस मयामदु सिनरकनादा मागी पीपल जिंदु साखोलनबा पीपल जिंदु डेवलप तौरपा अदोमदा साखोलनबा हाइबनेबा अन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइना खोइने हे हाइनरी इकोनॉमी तामदा हाइनरी सिदा इंडिया दा लेरिबा इंडिया की कैपिटलिस्ट ओइरबा इकोनॉमी सिदादी यामा खोइने यामना सोशलिज्म की नत्रगा कम्युनिस्ट की इकोनॉमी दु नत्तेबा खोइसिदा अदुगा सोशलिज्म की नत्रगा कम्युनिस्ट की इकोनॉमी की टाइप ता अखोइना सेन याम पाइबा नुपा अमगा क्रोर चामा पाइबा नेटवर्क लेबा नुपा अमगा ख्वाइदगी जेरो द लेरबा नुपा अमगा अनी दुगी मिन लौरगा हाइरिबा लाइरबा मिदुसु 100 crore पाइबदी तंखाइ 50 crore पाइ हाइसी याब्रा अन इंडिया की ऑल लाइबा रिसोर्स मैम इनकम मैम जिगा लाइबा अदुगी एसेट मैम दु यंगलकना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तौरेबा सेन पाइबसु पाइदबसु अदुगा जीडीपी से लेपेबा सहीगी अदो बिगी वायरस इन द चाइना दा लाकाददी मोई इकोनॉमी दि कम्युनिस्ट इकोनॉमी ओइबा याम सोशलिज्म की टाइप ता लाइब इकोनॉमी दी अइना सेनम तालिदो समानना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमा तौरकाना माजु फाइन बा थबक सुबरा समानना सुमिनबा एसेट लेप्सन मतन समानना लेप्सन हनबगी कॉन्सेप्ट तुनेबा अदो सोमदना कोइदा से चीफ मिनिस्टर लुपा ओइरंबा लुपा अमा क्रोर लिसिंग पाइबदुमसु मागी नेटवर्क टू कया लेगे यंकादा हजि केसु यौरमोय अदु यावबा खर दुगा लो इक्वली पारकांदा स्टेट से साखोले स्टेट जीडीपी 7 जौरे गाना उजिक हाइरिस इंडिया की इकोनॉमी से अदु सोद लाइब मयाम युम लेतबा इवन अदगी लेफम लेतबा मयाम स्ट्रीट ता लेबा चारिंगाय थेंगाय लेत्रबा मखो मकुद हामदा चुमना हामंगमद्रबा इंडिया की रेलवे की ट्रैक ता संजलगा मखों हामीबा अमांग तौरिबा सुंबा मखल की लेरिबा मी जिंगु मानना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तौरगा सेन पाइबा मानरे दो यारोयबा सुम मखल की मैम से थोरक्रेब अखोदा अदुना सिगी लाइबा अखोगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अदुगा मिसंग मिखाई नाइदना इक्विटेबली अखोई अमगा अमगा येननबा अमगी वेलफेयर प्रोग्राम अमा पाइखनबगी तौबा थबकतो ngसाइगी लेखरिबा असोइबा मैम दुना येंगा कनाददी अखोइना मी खरगी कैपिटलिस्ट खरगी मखोगी फुरी खाउदा लोइनमक चंगलगा स्कीम मैम सेमबा सेमिबे स्कीम दुसु मिनिस्टर की फुरी खाउदा लोइ हापसनबा नबगी मोंगदा सेमबो ओइना तौरे अदुना टारगेट पॉपुलेशन ददी 10% 20% यौदना फंगगा लेरे इवन द लेबर यंगसी लेबर मिनिस्ट्री ना पीरिबे स्कीम मैम अमा एक्ट 29 एक्ट लई मागी लेबर कोड मैम मथंग मथंग सेम लेरी हाइरिबा लेबर कोड मैम जिंगदुदा मागी पिफम थोपजिंग तौगदबा लेबन ओनली 1 or 2 स्कीम गतंग मैम ना फंगलगा ते स्कीम दुना अमता फंगद लेरी अदु फंगबा स्कीम लेबर की लाकपा मणिपुर की लाइबा फंदुबो थादोक पिदना सही अनि अहुम थादोक अदु पाइसलगा कदाइदनो मसिनगा लेरी अदे अंगम बखरना हाइतारे सुमाइना लेबा मखल की सिदा अखोई ngसाइगी वोट द पैसा येलिबा मिदुना लाली करिगी पैसा येलिनो लीडर जिंगना मकोकते सोइबनी हैसे दिस द वॉइस ऑफ द पीपल अदे अमुक पॉलिटिशियन इन हाइरी अखोइना सेन येनगदी वोट थादद्रबनिना this is the faults of the people those who are the elector to cast their vote in the election high lereba adudi yenbiga yerunga je kanana hali habeduda adai dam chathare adai da chatharaga la sigi argument je ada lakanda da ekhoi hainingi di candidate oina thorak targadi lupanda yenganu number 1 mana flag hosting tawbada chen yelaga mi khonganu bijap tak tawbada mi je ekhoi di pura destruction mass destruction of the nation by the time of election karigi kamai tawre ha kanda ekhoi youth sing tungi yumbi orakada mayam je mayai ka bachinja
yu thakera khaini sagera number 4 pizagera wi pizagera ai vote phangde ya desini yu ngaw mi dui vote so intellectual master dugi master or graduate or bajing dui vote sa mane ba election di number game ni na number ma thau ta moi son ba de tongning ba tawlu hai bi mawong am da dum chathara lae ba adugi makhal gi politics tuna aduna phangba result du ne ba mai du ne ba khoi hojik phangi se ai khoi u thar mitagi pirang sinthar ba yum mai thadok pagi thabak tawrai ba adi fake encounter ne na chakri ba sida khoi na warep lo bangam dri ba step lo bangam tri se and blame game maya ma sai anu panbi du ne election gi matam na taga sumba matam jina yamna leibak nuksi ba sa ba vote ka na thong thing jalaga unaba yaroi changal loi sipai mayam thamjan ngani akoi ga tinaram ba MLA minister mayam ma kari ju yauri khoi phone to da pai oi ko han ba leinari ba mong do loi namak change taw kan da pulap change taw kan mathang makha loi on ba hai tare hana hudong oi rami politics matam da mina sai rasu khupang thar su dum hanjala khurung da bani vote phangna na ba ado ja khoi voter magi maman je lupa lakh ani ani ga oira kan da masi hadagi hidra adai da su lakh ani tan bangam mi dum thorok pa yang sai aina thamjani se vote matam da education amak ekoi da lady kai no kan da vote matam da di people na je ekoi na haiba lo ya gadam ni just like the kid nang haudong je phura su dum ma hanjalak pani dum non thara dum lei bani chalu ya da bane adumaina lei gadam ni election gi matam da election heka gi bolo kan da you will be the lion nang ning thau ne ba nang se aduna nga sai ai ngon aina namdar phuram bado hek on jalaga mana MLA hoi kana de sar haina sang lion du oi khrabne lion or mini ma sai gi siar da pham bodo ma lion no ure mayam ni da nga sai gi lai ba people mayam du da lion or bodo adu mayam ji people ji no hui amu ola ne ba dog like nature ma mapuna pijara kana chaba adu da bija na chaba yata kiu lepaga no ani no tauk se MLA du manak ta mayum du da laktoi ni adu ga piu ni wa kai ma pi dra ba adu hui gang tappa law khong ga kappa ga lei bodo hui na o khong lei bodo adu mai na khong lei doi ne ba adu di sigi wisdom do ai kui lok sing je political wisdom je karai sakra ge ba ad idea of politically idea sing adu ga democracy gi adu gumba ai koi da lege da power mem do right and power mem do koi miam ni sin na ba ngaman da na ba gi ko ka mai koi da lo yaw khre adu gi kok tu ma do sanctify to ba sing dok ba ama ya ma thau ta ri ba masi to na ba hona ta di top to bottom chat pa theory ama bottom to top lap pa sigi theory ani sida haidi people na na semdok pa hogadra natraga ai khoi gi leader sin na semdok pa hogadra haibado adu lakko matam da khoi na hangje ani mang na semgodam ni ani mang na candidate ore ba mi jing da khoi senam ta pi da na khoi bol lep kani we will contest in the election without distributing any kinds of bribery or corrupting agents or any other materials amata piroi da bani ai asumba afaba leba ki thabak toguni haba ai gi wakhal da lega da bani ai ko gi myam su adumaina sen jele na taba mioi na taga adumaina tawre haina hairak po mioi sing do magi criminal antecedent magi punsi gi mamang da criminal tawgi ba na taga aran ba magi punsi gi hogi mayam da myami thabak kam tawgi kai ba ji yenga kana da adi ye soi chang ona ra kan da yenga ga vote pi bi tar ga di sumjoi da ni mak tu chumthok pa ya ga ne ba ara khoi myam punna chumthok minar ji hai ba point do mana IS oring da adigi achoba pham pari da pa sa dum cha gi ba akhoi na dum yengi ni kai no kan da mi ji power pi sala yeng wa mi gi mi je karam ba mi no yeng ta di power pi sala yeng wa power hai pai gi ta bai da man ek ngamak pa matam da power do misuse to bra misappropriation kai kai le ye je adum khangane mi je adu mana power hai pai ba at any position da ko bank manager or lawyer any kinds of sinfam magi pai ko magi power da magi level da le matam da power am hek pai pon da ma chum na toroi ba mai mi du phatta boy ra di an mai to favor di phana to favor di phana to kani adu gi concept tu da koi punna chamina semdok pudri ma thau tai yam na ju coming sida ko yeng mina tari matham su losile oja sonam nem tak lak chau ge khoi gi manipur gi irang si leibisina maram waraga manipur si adum issue kaya da issue man adum tang da mathang issue na pik tan ba aduna manipur da lairna leirambadagi or ina khunna leirambadagi lairabadagi ina khunkalakpo bi ai nataga ina khunna dum leibadagi ngasai gi mai magi generation du da aikoi the investor or rich man haitare masi sing sina moi gi brain du di moi gi kok tu di magi status tu wangkhlai bani adu sing sina manipur se leibi aba lamnati na mapalam da masa thadok na boi bi ai moi bi ai mapalam da invest tok thoki ba flat lesel lebani khangde business asoba tawru bani khangde adungma mayam sing se sathok ki basina maram moraga
ngasai go jana hai ba akoi gi atopa community gi di heta lingjen mana gi ba akoi sina waikhu gi culture na hai gi ba do adu maina laithoki ba sing sina akoi gi eco tourism gi economy se sense of eco tourism gi economy se masi decline torok pani kaitharak pani natragana economy da kham thengna solak pa yaba haidi apaba inakara khunba tawbangamba vip sanga tawba singduna masi gi equal liberty se masi lairamba taragadi akoi da masi kitang solution porakna bokhona bada amaga amaga discipline laibasi henjalakadra sai matang da kamai thambiram ba ya senior citizen moin ranjit sing harbadam lepa kama haibasi praja mayam akoi gi cooperation praja mayam akoi educated oibetam example am pijekyo Kerala the libisang 99.8 kumon muni mo se educated kaktan mako the civic sense said mo the apapata se karino haibase for example akoi laila suktum tamhore laila su tamase MA pass targa IMCS orga IAS orga IPS orga ai larik educated oibinate my civic sense that what speaks that is he is an educated man ma sorry wasarwa ma iba herambajay madu ai corrupted oide samaj semgot pakar ma to example vote place Kerala gum mafam da Bengal gum mafam da vote na pesa libi yaroy because people are educated me mayam se Manipur de libi koi educated natte koi se degree holders ni हम गी तमत क्रेजी होय बा हाइनरी दना को सिदा थिन बसे तोइने चटनी सिदा थिन बसे कोक त करी पुई खाव द करी पुई मदि गे बेक त कर अदुदी दम मयाम लोन खंग इन हाइदर बसु मदु नत्र बदि मणिपुर द थव ओइ दबो जाते बिकॉज़ वी लैक द कोई सिविक सेंस को दि याव दबो कनानु थिल्लु दुरि से एजुकेटेड मींग अक्तनी खंग न तौ दुरि से मसे लाली को मसे तौदो म तहुद द मु यादे को हाइब चटनबी म खने मो समदोखिबा quite a good downfall. We are civilized, but we are uncivilized. We claim educated, but we are not educated. Mr. Kerala gumapam in Hairibase, any mapam the Kerala is one of the excellent, beautiful place. Jing tam ishing nungsing icham chamna loy ligin, but maximum bureaucrats from Kerala and from Bengal not block the loy the moina captured because of their civic sense. Other chief minister no chalaga. पैसा पीरुता मा पीरुता मा against the vote था द गनी उस मयम खंगबा प्रजा में मखोन मांगहन बनी लाख तो तौसन के दो गया ये एरिया दे एमएलए खंगदे मिनिस्टर खंगदे एनीबॉडी लागा कैंपेन तो लाउसन आई मोय मवा लवी दे दो नक्ते मा against the vote था द गनी एंगो द माइन तो अदर मोय लाक्सल आवय लाक्सल लागते मैं हौन मनी मसे आई हमने एजुकेटेड मीन नक्ते प्रजा में अखोइन मांगहन बनी मोय खंगी हाय हनी मतंग से पॉलिसिंग तरा तंग फंगो दो तार द हेंग मैम चंग द एबको साबना पनगे दुमाइना कुई मैम थोंग थिंजर लेगनी नि हाइबसे कनाना कहली बनो अखोइने कहन बनी कनाना फते बखंग न कोई खंग न कोई मबो कहन बनी होंग मचाव पुन मसे पैसा नत्र बदि मणिपुर द वांगांग ब यादबा पैसा नत्र बदि कने करियुमा फंक्शन अमद मखोइ द चंग म यादबा ऐदि लेजे द बुन ऐदि करियुमा बंधान थमगा ऐदि माइ ngak तब यादि हाइने तोबते ऐसे हुरान बिल लंबी चत तब यादबा करप्शन द इन्वॉल्व ओइदबा यादबा नुंदाम मीमा चीफ गेस्ट ओइबियो न कौरुरगा पैसा सुपी रहति खुबा हेत खुइएबा अदुनी माइ स्पीच तो इंपोर्टेंट होइन उरक्ति है इंपोर्टेंट नते माइ पैकेट में पिरम दबि जाते मसिन मयाम एक्सपेक्ट तौरिसे मान हाइरम मी बसे करिनो हाइबसे मसे कोइ ममुत्ता न कोइ खंदे हबा मनम दु वी आर नॉट एजुकेटेड डिग्री होल्डर्स और कोइ डॉक्टरेट और पीएचडी अना प्ले नॉट ऑल बाय एंड लार्ज कोइ एजुकेटेड मी नते educated me or matarabadi ngasi Imphal city sim so called city garbage city nala mayam upun mayam Imphal sibo yeng mangam da upun ising pangba pangdaba may de pangi that thank you the government tori ana yeg jeng bo khop chat pa yadra upun ngak ta Manipur se lon upun city hai tagre because due to lack of civic sense akuna public me akuna pressure pi ngam daba ai mango de pesa tho re ne aina kari thabo mu chang mutan jar ma hajiru da in lambi thing makok ching mutar da ai angang do hin khator kanai ko hai ba khoti apprehension ma ki ba ma koi de legi why because I am not transparent adrani if I am transparent ai any capacity the layer basu praja ko ne gyan tan ge dabne matam lo chale oja ko ki conclusion hoina pbb bia ba da koi politics of education the line ani the pbb bia ba ko constructive oi ba suggestion akoi thamo sem batai
अखोई लरसु हाइबस ओनली डिग्री होल्डर्स नत्ते ए प्रिंसिपल जाबो पब्लिक की तमुत कथोप याबा इन तोबंगम बसे पैसा नत्ते पैसा न हेक तोबु तारवदि ही इज करप्टेड लुपा करोड़ तारा मान करोड़ जंगई हुंबु मान खरोस तौरो मा करोड़ चनी चहुंद मा तांदब यारो इनेको अदुदि मयम दिगी मा पैसा दो मा कोइ नफुद मा लौदब यादबा मसे कोइ कल्चर ओने चलले और कस्टम ओने चलले और चनबी ओने चलले वी पीपल पब्लिक अकोइन मंगहन बने अदु मंगन बसिगे मकोक से कराना मयम पुरमले नुकोइ दमुते सेंगदो के दगन मकोक त लेबे पुनमक नकोइन मकोक सेंगबदि गंगा से गंगोत्री दी होरी आदा उत्तराखंड की गोमुखर मखम मचादी सरस्वती तुरेन के पुंजल लेपाक त चंगर कोनंग गंगा से थोकेबनी अदु मकोक ति इसिंग असेंगबद को उन्नै लाकपसिन सेंगदोकन लादे मखाद सेंगिदो मकोक ति मोलक पतारबदि करमन को अब बंगप सागर बे ऑफ बंगाल द कनो दे किदंग टेंशन बिरोजा मतम त लोसे पुरो मक्से सेंग बुजारोइदो free from corruption, masagi character, masagi capacity, masagi capability, masagi principle, praja mayam adu miyoi se tara amuk kunam kunthra amtang MLA manung da yaw buda wayam ngang da ba moina wangang patanjar ko kang oh he's a highly corrupted man ta usani se ngarang na ta dom lo shangra mayam no hai nei do taw do mi da hai roi do aduna akoi asa samaj samgut patarbati akoi na thagal liba 60 MLAs मकोई दि कोई तमजे गदबनी ओजा करो कोई लास्ट लोसलपस द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन कोई सी कोई कोई थ्योरी में हम खंग लोरे अदुने एक्शन सु येंग लोरे सिदै द कोई करी डिसीजन लोगदगे पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन करवाइन थि बिबिआर लाइन अनि कत हादि मिखा पोंदब मखलगी इसागी सोवरेन राइट दो इसाना सिनौ ngamba मखलगी सिटीजन अमय कोई बताई अखोइना सही मंगा पिथोखरीबा अखोगी राइट से अखोगी हक से सही मंगा मंगाई बताई मदु अमुक सिंदोकी हाइ तारगदी and awaba masak way during this 5 years period tai ko yam thengna ba awaba mayam leini duga afabo orgadi afabo mayam am tawni al masi khalagana da aina thari ba pambi do aina sagadabni madugi mai se aduna sigi education se politics sai sidi am afabo education amani masi welfare tawna ba aduga miyam gi people jingi protect tawna na ba loina mak se government sigi starting pai ga dori ba dumba elected representative khan ga dori ni politics se और पॉलिटिक्स याम क्लीन नोइबा अफबा मखलगी वखललोन अमा सागलपन मतमदा अखोई मियाम जिना लौगदबा थौदांगुनी अखोई मियाम ने हेक लौबा मदुगी वारेप तो लान लौगी मतमदा वारेप लान सतखिने अदुना अखोई एजुकेशन दा अखोई पॉलिटिक्स दा अंगांग हैना सगी पॉलिटिक्स ती डर्टी नि अमोटपनी हाइबदु पॉलिटिक्स हाइबसे मसिदा मोलिबसे अखोइना सेंदोकदबनी अखोई पॉलिटिक्स याउसनगदबनी अखोइना चेलिबा तुरेनजे मो तागदि अखोइना मदु कुमधरगा अमोटपसिंगो लोखलगा सेंदोकदबनी हाइबई कॉन्सेप्ट तो मसी अखोइना प्रोपागेट तौबा संदोकपा अदुगा मदु इम्पार्ट तौरगा अखोई यूथसिंगदा न्यू जनरेशनसिदा दिस इज द हाई टाइम टू एजुकेट आवर पीपल यंग जनरेशन सिंगदा नखोगी मिरोनसे अखोगी हंति कुचिक लेबा पॉलिटिकल की केनोसे सिस्टम सिना होंगलकदबनी कनगदोरिमी तौगदोरि अदना अखोई ngasiगी political की system जी अफब political system ओरंग बाय खोई पुनमक याउसलगा पुन सेंदो मिनगदम ने हाबो वाफम जे आई लास्ट की मावने सोन याम नॉइजिंग असि आइसकॉम डिस्कशन टाइम न थमजरि टॉपिक politics of education मसिबो खना नबदम टेलेंसन बि खिबे काय खमना जरबगे सिंगोजा पी सोनामनि सोसो political commentator and गौरव हनबलुवांग advocate guest ani mo आइसकॉम डिस्कशन टाइम माय केदिगी अरोइबो न थागा जबि काय खनो फंदोक सबलो न ngasi दम ते आइसकॉम डिस्कशन टाइम होबदिंग लोय पो मिंग ताबि खिबे काय किबि पुनंपु अरोइबो न थागा जबि काय खनो फंदोक सबलो न काय ने थंगिजरि पिनबिरसि खुरुमजरि